Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Nongeye kwifuriza amahoro atangwa n'Imana ngo bane namwe. Ni mu kiganiro Saveur Divine, mwene so kwizera Fabien. Shimye Imana inyongeye kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Turi ku munsi wa gatanu, turasozereye icumweru kivuga butumwa. Imana ihabwe icubahiro. Kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uno munsi wa gatanu, twahawe ijambo twariko turaganira ko rivuga ngo icyazanye Yesu Kristo mu isi. Imana ishimwe. Ndashima Imana kuko yatuganirije byinshi biciye mu bakozi b'Imana batandukanye, kandi Imana ibaha umugisha. Ndizera ko nawe wakurikiranye iri jambo canke inyigisho Imana yagize ikivugana nawe. Imana ihabwe icubahiro. Mu gusozera kino cumweru rero, reka dusangire aya majambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 5 umurongo wa 27 turageza ku murongo wa 32. Mutwe w'amajambo haravuga ngo Yesu ahamagara Lewi umutoza kori. Ivyo bishize arasohoka abona umutoza kori yitwa Lewi yicaye aho yatoreza ikibuguro. Aramubarira ati nkurikira. Asiga byose ava hasi aramukurikira. Lewi amuronderera izimano ryinshi mu nzu yiwe, kandi hari abantu benshi babatoza kori n'abandi bicaranye nabo barasangira. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bafatanye nabo bidodombera bigishwa ba Yesu bati, niki gitumye musangira n'abatoza kori n'abanyavyaha? Yesu arabishura atabakomeye ntaco bagombera umuvuzi atarabagwaye. Sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyavyaha ngo bihane. Imana ishimwe. Twongere kuri no jambo dusanga muri Timoteyo wa mbere canke igitabo ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere, turasoma umurongo umwe wa 15. Haravuga ngo iri jambo niryo kwizegwa rikwiye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyavyaha, muri bo ndagahebuza. Mwami Yesu nakomerwa amashi, yubahwe, nashimwe ibihe byose. N'umukiza kandi n'umucunguzi. Imana ishimwe. Ko nabivuze itangira iri jambo niryo tumaze imisi tuganira ko rifise umutwe ngo niki cyazanye Yesu mu isi. Amen. Twarumvise amakuru y'umuntu yitwa Yesu Kristo Munyanazareti. Twarumvise abamushingira intahe. Twumvise ibikorwa yakoze mu gihe yamaze mu isi imyaka 33. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ariko mu bitabo tugenda dusoma, amajambo dusoma yahumetswe n'Imana muri Bibiliya, tubona ko mu ntango mwijuru inama yakoranye. Imana imaze kwitegereza abari mu isi, ibona umwijima w'icuraburindi, ibona kaga n'igihano cy'abari mu isi. Imana mu rukundo rwinshi irababara, kuko mu mugambi wayo
yari ifise intumbero yo gutabara isi no gukiza abantu yaremye urupfu batejwe na Satani kuva kuri Adamu mu itongo rya Edeni. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo Imana irabaza ngo ninde notuma mu ijuru haba gacerere. Niko Yohana yabyeretswe arabibona, maze habura n'umwe ashobora kwishura. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo Kristo Yesu afata ijambo ati data niho ndi barije gutuma. Hehe mwisi kugira iki? Mwisi gukora iki? Turabona ko Kristo Yesu yarakijije abagwayi, ibimuga Yesu yarabikijije biratambuka, impumyi Yesu yarazihumuye zirahumuka, ibipfamatwi birumva, ibiragi biravuga, mbere agera naho n'abari bapfuye bazura, gushika kuri Lazaro yaramaze iminsi yarapfuye kandi atanguye kunuka. Yesu aramuzura, Lazaro yongera kuba muzima. Ibyo byose ni ntahe, nibishinga ntahe tugenda tubona ibikorwa Kristo Yesu yakoze mu isi. Ariko impamvu nyamukuru, Mana ishimwe, Yesu yamuzanye mu isi niyi tumaze gusoma. Amaze kumva ko abafarisayo n'abanyabwenge bariko baridodombera bigishwa ngo ni kubera iki musangira n'abanyabyaha n'abatoza kori? Kuki wicarana n'abanyabyaha? Kuki ugendana n'abanyengeso mbi? Impamvu ni iyihe? Yesu aravuga ngo abakomeye, abafise amagara meza ntibaja kwa muganga, abaremvye, abagwayi nibo bakenera umuvuzi. Yesu aravuga ngo naje kurondera abanyabyaha kugira ngo bihane. Mana ishimwe, aravuga ngo icyanzanye ni ukugira ngo shitsi igikorwa data yantumye mu isi. Yantumye ngo genda urondera abanyabyaha, genda utanga ubugingo budashira ku bari mu isi, genda utange amahoro, genda utanga agakiza. Mana ishimwe, genda abari mu isi, kuko muri bose atawugororoka, kuko muri bose bari ku urubanza rw'urupfu. Genda utange ubugingo budashira ku bari mu isi. Mana ishimwe, tubona Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Yesu cyamuzanye mu isi, haleluya, ngo kwari ukugira ngo Yesu akiza abanyabyaha, ngo kandi muri abo banyabyaha ngo jewe nimero ya mbere wagahebuza. Pawulo tuzi Imana yakoresheje ibikomeye, avuga ngo mu banyabyaha bose bari mu isi nta n'umwe yasumbije gukora ibyaha. Cyazanye Yesu kugira ngo ancungure jewe Pawulo n'abandi bose abari mu isi. Mana ishimwe, nanje uyu munsi ndabivuga ngo icyazanye Kristo mu isi kwari ukugira ngo ahere kuri jewe, angirira neza, ngirira imbabazi, kuko nanje nari narapfuye nishwe n'ibyaha. Imana ishimwe, nawe wumvira ijambo, warizeye Kristo Yesu akagukiza, icamuzanye kwari ukugira ngo aguheshe ubugingo budashira. Mana ihabwe icubahiro. Nawe wumvira ijambo utaramwakira, icyazanye Kristo Yesu wumvise bavuga ni ukugira ngo uyu munsi ugihumeka, uyu munsi ukibona, uyu munsi ugitambuka ucumvira ijambo, aguhesha ubugingo budashira. Niwe zina twizereramwo wenyene. Abanyitangiye imbere harimo umwe yatuganirije aravuga ngo Yesu niwe nzira ituganisha mu ijuru. Iryo jambo ni ukuri, nta yindi nzira idushikana mu ijuru atari Yesu Kristo. Naho abantu bo kwigisha, naho bovuga ayandi majambo,
naho abitwa abakozi b'Imana boteshuka bakivanga cyane bakavangirwa mu zindi nyigisho z'ubuyobe, nta yindi nzira nimwe turonkeramwo agakiza, turonkeramwo ubugingo atari Kristo Yesu. Imana ishimwe. Yesu si idini, Yesu ni inzira ijana bari mu isi mu ijuru. Haleluya. Yesu ni inzira ducamo kugira ngo duhabwe ubugingo budashira. Udaca muri iyo nzira ntushikira ubugingo. Udaca muri Kristo Yesu ngo umwizere ko ari umwami n'umukiza we yakubabarira ibyaha, ubugingo budashira ntushobora kubushikira. Mana idufashe. Bene data bakundwa mu mwami, Mana ibahezagire kubw'ijambo nk'iri ryo kwizegwa. Tubandanye kuzirikana icyo Yesu yakoze, kuko yaduhesheje ubugingo budashira, kandi imbabazi ziwe ziracahari, maraso yiwe araceza, kugira ngo utarizera wese akizera uyu munsi acumvira ijambo arababarirwa, ahabwa ubugingo budashira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Ndabifurije kugira ibihe byiza muri Kristo Yesu. Amen, amen.